Bisiele ntere tiembe tire ya mwathini tina kithikero nyuma maitha kwa baithukira utuko bo ukira duare no tia bele bona ngurario sirisasi kuringana na akari wongele kubwamba pongombe na kinya wagagia ntere uni buthirite bukiongele kabune no tuika kinya mara kiribo na sub county commander wa Embe North Jarad Marando agwete ebe na rugutu ate kure akariba kuwatanira na mbaba pandethia na bamone bakwithira pebenia uraba kethira bayukuma kwinto bibara butiete anto bamwe bantere barinke mukeo kamando oyo na yanete mukana kire anto bembe kumania na wambabo. Nicolas Chabari aina ripotie. Kisa za wizi ya mifugo ni kitu ambacho kimeendelea mara kwa mara. Sisi kama polisi tumeweza kuweka mikakati kuhakikisha kwamba hali kama hii haitaweza kuendelea tena. Kwamba bwithirito bwitema antame enene kiri anto banterino cia Embe North bamwe gutigwa abatare no gintu nyuma ya ndithia ciao kuijwa na barabange kinya gutiwa na ngurario na bange kinya guta utoro obwao na arakuma atariki 6 cia mweri wa mugwanja ng'ombe magana amaere mirongo kenda na inyanya achijirwe ntugu ino na tariki 12 igana rimwe rĩa mirongo ina na imwe cia na tariki wa 12 ng'ombe cingi mirongo 6 cia no ende kiri ino mirongo 6 cionthe ichiachokirwe na kiri igana rĩa mirongo ina na imwe mirongo mugwanja chiachokua na kiri ira chithito tariki 6 mirongo kenda na imwe chirikitie na kuonekana kuonaniria uma mwanka athaino ng'ombe magana mairi mirongo 21 ira chithitwe cionthe ichirikitie na uchokwa na chithitwe magana manama mirongo kenda na kenda. Tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka huu ng'ombe 37 ziliweza kupatikana kule Nado Bulu area kati ya Embe North na Mutwati. Alafu tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu ng'ombe 54 vile vile ziliweza kupatikana kwa area naitwa Ngadho Anduambui sublocation Embe North. Tarehe 12 vile vile ng'ombe 141 kati ya zile 298 ambazo zilikuwa zimeibiwa. Vikosi zetu zote wakishirikiana kwa hali ya pamoja waliweza kupata hizo. Ospindi Marando wa Embe North ataragiria bora bethirito bachokia andethia na ku utugo ubagukire munthi anto baire ntura ayatiri patigito bana ngurario ocharisasi nyuma ya maitha kwithuka michi ya anto na utigira babarathite na kinya kura na ng'ombe imwe na mburi. Sabuta ni arenja utuku pangilasi arenja atolete jete ya mbokia ambira junesi ogera muko marene terate na erumu no ogeribo musugule kerete ko ete sibitari pangilasi welange nje wako ejete jo yete nje wake kugira to agira genda atakwira bondra ni asimania na mutinombo ya sabuta nja wale ko wani araringero wo na labu sabuta unero yere ne aringere pangilasi na muthako weto gebe niombeti na kwa twende baubonza na beta na beta ng'ombe gomi na mbori 12 ngara arathirwe ndego wa uwi ngurathwa na inda wa mugai ende mwana ra kwa gwo niwo nya tetotethia na inda njeria kuwa mbunjirenge murimo yo atuka yukahora yorete no kantuthe pangilasi arathirwe bundokie mongo ya turira kibara alafu pangilasi na wete sibitare na thai na kundimwa sibitare Meru igwari thai na kebe ni nwe imaro arathio yele nwe netre sibitare ne nyono zino mawo kwa kundumiwa are bathora ng'ombe uteke itani njira tukwa njabu ya butethia ndo no tebio we nabio yani richazi milia richazi yani othigeria ntu ibagwete mbu lakini utebio batethia no nto bambi no nto security alafu yani tuna thirikari ke oloro tero ruitono roto au yani utoto nyakere yani bakari yaba ndiko ko mabo yani bange bakiangamia tuneka mwelina utotethio alafu mwanka thai yani utinya askari bare ya au boleli nyonya uthinera ari akana nyaba thiurunganga boleli bona nimbi biratendeka yani thathi jagarire o intobirana batolega jebieta wa ntongu kana mbaluni abatu buruburu tokaria gatotwere nya metene tutomere nyo tora nya yonto toriano boto kwethia ono nto bari torirau batorirau no tokiti nya tokagwa mbute muthirikari tona ira ende nkonja no ngelo security na ng'ombe cieto nithia atwe mwanka kutueke yosoka no nto batu buruto kwa thina nibo bari oya bakoya nya ngoko batu tutena thiri katokoromba kiri NPR ira kinde kiwete iciaya ikongelwo ingi Embe North tafadhali
mandu a security tia siasa ntore bati gwithwa na bunduki o 20 NPR ende no kuwa no morari uri kuo na no ratumire ginya antu baba eta bae kwethio baretherie so itukuire cionde cieyete isi rutere ruru ne rukuthanu ginya nusu bira bingi tukuromba ipaturo asigari babonde twena boito wasigethe ngwe boimbi kethe igwata maro ake na ganga no ntu itwaite ngwe yo nimbi no ntu ndo gethero antu bakona thina na ibo bathani mathaga yo gari antu bo baina bunduki u batu ni tuturahera ucuru risasi were guo imbia cietu iratu itawa ithirikare na bate kweyo tukaria ntikwona ginya imbi kitumi kyo ginya gwithwa twina bo nonto bakuma botheri kuwira mbare yakwa twenda asigari babonde ba area bonde baritwa beya bara baina kyao nanto na bara batethia antu na bara bakaria antu Kuma Gembe North, Betan Class, Chabari.